Akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so what me adwoa searching ebe ya beto aba ne yadi mu nyina muti akɔhye baabi because asiedu nkatia ne mahama omu na mu ani NDC fo eti yade mamu a emu ye kofa ba ne yadi nura petition ne yadi amamu na mu abajeje na mu akodi nkukɔ na mu abaje na mu akodi di mage na mu abaje na mu akodi di bento na mu de akosa eti we ne mu no mu ana mu tɔ how na mu de ma ye wi ani asa de mu aye sacrifice siwahu mahama oba ehwe nipa wokum wo wa fa ne nsa nkum wo mo ba ne niema wokɔgye ye oni esi edu nkatia ene NDC fo nyina hwɛ Ghana fo wowu lasia nyame enenim mo de mo color TV akɔgye black and white na wo Duncan Williams ya na ho ye mekwe wo tumi bue wano ebo mpaye ebo ayi tongue sahodo se ayi unyame na wo som no wo illuminati fo na wo som wo mo no wo munkum wo bi na wo wakum mu awie wo greediness woni agina silent enko no mu no masefo mu greediness na ayi e friend say ayi baako no so ya MPP sofo no rade na baby a wotina Owusu Bempah so ahu omo to na so omo ho ye me mobo rade ka wo mo wai e wo wahemu animu Owusu Bempah say na nado Ghana fo muntie o Owusu Bempah say na nado at the taxpayer money and na hwe school kula no. My question is Owusu Bempah, are you going to repeat the same thing for Mahama say? Why didn't you use the same taxpayer money to support the education? Ananado edijao. Owusu Bempah. So who say wajini? Who say nyansa? Any wisdom a yedi kasa wa awurade din mu wonni bi. Ba kokura wonni bi. Asofo a mukasa edi ma awurade a mu say. Mu jini pakra edi akoso ahenemam. On some yam kwasiafo. Mo gumani ho anem ase big time. Nipa na mokofa ne baaye no. Wo so wa kire mo. Wo se mo amuma no mo de adoma na eda mo nantem na mo de wo nkola no. Wo de be sinesina wo mo. Wo one ne nkrofo wo so wo Mahama. Mo hu asafo mo hu na wo to me be na wo wo be gina baabi egu MPP fo anim ase wo bon dog to me be nyansa be na NDC wo yi krono eye physical hwe ene ewiase baabi aye digitalization ewiase baabi ase wonni wo bibia enko eye drive so wo computer store wonka amamuo hu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia onyansani ba ko pe che samumu free same boa last minute ane ye beto aba no mo hwe anwonwade a papa we any resources of fetch the ba Ghana any animuti a wote Ghana or team anim even without a yi sika kura na mo sika ni system no mo hwe de papa we ye na mo kofa kronfo we kronfo a wonu ane president onkoto alu plata bumla okwaji ntwobo na mo amusa kotam no na mo de ne baaye na mo de ne bre Ghana fo makofa musuo asa abafie sa kronfo we musuo medi yanim wo mo ba ade a eye digital bia no omo sesa ebeye no manual mo kan finchim as a truth omo to aba no to omo ne hu bia wo mu omo mu a omo to aba no nukuradiam
eno ene masama me pesa me ka kire MPP fo mpanifo ma omo accept bibia da se duru si e tade aye wo omo di omo fa mu aye beto ba no nti ye ma me akua donko e fa ho di hwere ne kra kwasiafo ye mpene sa ade no ti eno de me na me repeat me hu sa tie ho kakra ma me nkom asem so ayi a wo kan ye turum ya ye nyina ye kan breske ade no empanifo ni bi right from time ni nyina ye nim say empanifo ni bi wo Ghana omoye asofo ni bi ye asofo ne ma no ebi ye so what ya say enu nti no omo mpene enu nti na omo nya ayi ye kan say jo ma ha mahu say saa niema wo nyina wo system no ena ono anso so no ne boyfriend ahu ne side chick esaye ayi tumu the desk for ehene enti ekwan bi obefa so a because omo sa support no wo sikam eni ade me ada me ma me no ko kisi wo Independence Square na metina me fi asaso ya na mka say calamity aties Ghana Solomon Gomoria aties Ghana ena sa wo behunu susu a satam na Mahama eni Sam George ayi omo ayi say okudata bro ko mo ko meeting bi a ye cars omo nsa omo beja tomo omo njintomo omo so omo de omo ntumi wo bekai aha omo vote omo so omo nkasa ye wom so what ya say ehwo na me hu say atemuda asa aties Ghana etimi we na omo di akoshe ho no enya me nwanwa na me mpaye bo a me bo ne say e ka kire na me so me bo mpaye a me nye tene ni o na so me bo mpaye nya me tie pa wo mu ama no asofo na ama no ene wo mu kofa sasabunsam we betna ye so dabo onam anu obo dabo da so obo pampas you wo mu kofa wo mu betna ye so no wo mu ama no bika se Yesu animunyam omo ama no ene ye bebu wo moto agum wonim se omo na de yade ba na bra eske wonim ena ze omo mane be ya omo mano mo no so ntinye de ebi so be kan afofo because me be to Ghana for say this time who ko wale and this for money bia ya ko ne koye test na hwe se emu ye cleaner ansan wa wale na akura sa woni na have sex no wonder say HIV ebu Ghana ebu Ghana wo mo te parliament wo ne fan yale abambabe hwe ne hwewa wo bakase moto we wo papa we papa we de wa ha Ghana o mi wu papa wa beye ayi kan say speaker of parliament wotumia ha Ghana for say abamba benta oye the most evil minim oso ko Roman so ye Catholic ni oso ye de me question me busa o say wo ye Catholic ni wo sum nya mutumi kata wani respect be na wo ma Awurade mutumi kata wani busa Awurade a favor and forgiveness abamba ben and this fu a musumu kwa sorry me busa mo mutumi busa Awurade for forgiveness so on fa mo bone fancha mo ena mumudi Ghana fo bone me busa mo na mi betria mo kasta bia bi any media for na mo silly mano nanado president former president nyame straw onyame okunkun ama woni Dr. Alhaji Mahmood Bawumia without making a word and these MPP for nyame ekomokoma so wo say kontompo ni mukachi kasa no krasempu Mahama
modintro ade aba power na montro no so power no eso akatua na munya no na I hope say yenua no Ghana fo no sisi ya de omani da oba kakra na de yi ye beto aba. But when you have a leader, and if you on now, almost burn the most, no, it's me really jina bonting. I can't some a channel. I see a penny tutu. I see a penny tutu. Because with before so they move it to the with the Jumano. Say, what me be a Jumano for the petrol granoa. Let's say, I saw mine bo abaso. Exactly. Why are they unemployment? But so person the president, I saw you no quafo. And I make an say shadiness. No nipa me and I'm only 300. My former mitu omoka. You be bo abaso. But we need 300 and cancel 7,000. Or 300. And I make an say even what number? There be me say even if 50 crown a wa, let the public know say my friend nipa 50 adwuma. So I just say na no why accountable to the people. Now when you make the president people na who try and three. Oh, I can't catch yourself one penasem, but and yes, sir. Sister Adjasafo. Matisse and Crawforka and I know ye and I know ye and I'm more if you say you're Kennedy to say a sometime ago. You and I bet now has me became. I draw 2 quine and a young baby. Now at that time you hear your MPs, me all man of any bray. Okay, say you bet now, man, cried, I can't see you knew what she's going through. Yes. Tamaya and Kasai and you who's any you see and cannot. Now, baby, yen cry, oh my yen and you. Adianchi, now one now woman, you know what exactly she's going through, and now who cry you can find out because one no one now what yes you wrote me or yeah Adjasafo Kuruma so nyina mote nyame po na meka enti me hu ni se Adjoa afa ne ho yaw and she didn't hide it kasa Adjoa kasa no o kan ni plain se ne oye no eye ne ya and in her estimation no obi okura sa shuban ye ntimi mfa ni medi president enu nso nkrofo so omonti ase na meka no ye obi aso obedi president and if asem hu hia nipa etwa ne ho ahia ni chocho munchofo no how he treats them very very instructive very very important nipa na ben no ne yire ana ne yire no ne mama me no ne maame ne papa ne nua mema na busuafo na dwumayefo nipa omuhu no on a daily basis nipa oni omote no se ne o se ni omote na no ehu hia efise sa suban no de besi abonten e de ababa ye ya yaka enti mu pa ye candidate analysis Sister Adjoa na beki. Yeah, no poor baby atana. Bible we are software for Bible no ma enye wo God na entintin na nkyerɛkyerɛw. Ebisa kan ya di fo no a na omo ewo ho no. Ohene we Israel ne na odi nsem huna. Oba wanim straight na maka twa se masa nsem hunu na wodi no. On fancy but ene Ghana sofo nipa ye boni e beka no na mo de akofra obi a otini ba bia onye hwe ena politicians munye sei ena sei munye unim se asoma si na ya de na enye no ensa wo se kire no ka kire no se ade na wo ye no wonya no untumi nka enti osofo Rangam president Mahama ye wadamfo oye wasoriba afini obetina akonya so no ensemu na wo di ni Ghana ha no wani tua tumi a waje abɔ no bo ne niema a ɔyɛ wani tua en asname sofo wontumi ensikire ne nka nkire ne sɛ masa dia wo yɛ no nyame mpesa because sɛ wodi tuompo ene beji tumi nu a ɛsɛ wo nya adwimi sɛ enipa na wodi wo mo so sɛ bi yɛ mmoa enti wodi buo kakra be ma nipa na wodi yɛ nso no enti sɛ de nipa na kɔsan la to aba ma wo enti ene wo ba yɛ yi eye obi hu mehi enti me ne be chia yam ma mi we yato ho me ne be chia yam enti amamu adwoma ha ma ebu no de eye vengeance
awreto amamu na Jomahama ebu enye se obebu ma me da bia me ka se Jomahama ne second coming we o me ya de papa ba akokra ma o man no akọ oba to ni paso vre san amani fie na so na wagya ye hono asese sika no bia gu politank me no okọ no baby eno an obeye ho adwuma na se ba se na se wontumi nka de a osofo aba better se obeko anu atum sinse wode ba wada nyakukodo ba go se paimuka kanimu ebra sani brezemu ene se wontumi nka na se wode ba wada dia wanka ye na ye nyina lati ho na de obeye bia wonye eye de ani ansu anto ade be san enfie na anu so no so wonkokura no a ebedum na bia nyame beku no ne ta beso nyame eku no ma na wu obekọ na Ghana da ho Koka na wo kan bi person what for the say be you don't forget Daru Obakaya President John Dramani Mama ye interview bi waka say na nado enyo on the be first kan na ni na be bi esika no yes okay makande bi ase bibi anana John Dramani kan wo position ni bibi o kan any bibi a o comment about biya no opa the first 1 year ni hwe bibi o kan biya no o ye a chensa me pacho boxing no said ni nuana kan sponsors no 2 car show na me